В минувшие выходные в этнокомплексе Дживаль прошел финал конкурса «Тасиль Анахтары». Он был объявлен в День родного языка 21 февраля детским клубом «Фиданчех» и подростковым клубом «Смарт Лаб». Организаторы ставят своей целью помочь педагогам в освоении инновационных методик и в профессиональном развитии. Так как мы учителя, практикующие учителя, работаем сейчас в школе, и родители одновременно, мы сталкиваемся с проблемой качества образования в наших школах. И в частности, качество преподавания крымско-татарского языка. Сегодняшнее поколение учителей – это не кладезь знаний, как раньше было. Сейчас задача учителя лежит в другой плоскости. Во-первых, научить искать эту информацию, научить детей коммуницировать, научить детей быть креативными, развивать эту креативность. Вот такие конкурсы, и в частности «Тасиль Анахтары», мы в первую очередь создавали с целью прокачать эти навыки. Конкурс проходил в 2 этапа. Сначала участники должны были пройти 2 онлайн-теста и подготовить видеовизитку. Бізге 78 оча қосылып, өз заявканы толдырып yolладылар, қабыл еттік. Олардан 60-тан зияде 3 сынафтан keçti. 3 сынафны бежерген адамлардан, инсанлардан біз 30 иштиракчы, яғни финалистлерні seçip алдық. В конкурсе приняли участие крымско-татарские педагоги из разных городов и районов Крыма. Среди них учителя родного языка и литературы, и иностранных языков, информатики и математики, рисования и географии, русского языка и литературы, учителя начальных классов, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования. Мен bu «Тасиль Анахтары» конкурсыны көргенде пек қуандым. Бірден өз анкетамны yolladım ve конкурста finalistler kısmına geçtim. Ve men eminim ki bu tecrübe benim işimde kullanılacak. Ve en esası men bilesem biz öz tilimizni daha yüksek seviyeye ko'tarmege hareket ettik. Ve bundaki olgan hocalar nen ko'rishuv bizga buyuk bir ilham berdi. Aslında men az tecrübem var. Men tek başlayım özüm mektepte çalışmağa. Bu yarıştan men kıymetli bilgiler, usullar özüme aldım. Betiminde öğrengen bilgilerini tırışacağım kullanmağa hocalığımda. Elbette bu pek meraklı bir konkurs. Tecrübe alasın, faydalı informasiya alasın ve o tecrübeni de sınaysın endi. Men bilesem bu hocalar için pek yaxşı bir konkurs. Men bilesem ileride böyle konkurslar devam eder ve hocalarının tecrübesini yüksek dereceye ko'tarar. Финал конкурса «Тасиль Анахтары» прошел в этнокомплексе Дживаль в Кизлеве. Финалистов поделили на группы по 3 человека. Каждая группа выполняла определенные задания. Их умения, навыки и работу оценивали эксперты. En ağır tarafı kıymet kesmek. Çünkü hocalar yüksek seviyede, farklı seviyede, farklı bakışlarla, farklı yanaşmalarla 3 gün devamında ekspertlerin elinde görgendirsiniz. Cedveller ebden şeydi ve biz gözetme neticesinde farklı bağlar, yani faal iştirak etken ve her vakit fikirlerini öge çıkan iştirakçılarını kaydeteydik. Yanı usullarını bilgen ve işinde kullanabilecek iştirakçılarını kaydeteydik. Kreatif fikirlerini tesilge kirsetecek iştirakçılar onu daha çok yaş iştirakçılarımız arasında gördük. Ekspert olarak karar almak kolay olmadı. Maksat da buydu aslında hocalarımızı çalıştırmak. Teklif edilen yarışlar yanı format yarışları idi. Hem iştirakçılar için biraz ağır oldu, bizler için de ağır oldu ama bununla beraber meraklı da oldu. Evet mümkün olğanı kadar adaletli davranmak tırıştık. İnşallah herkes memnun olur ve en esası bu yarıştan güzel bir neticeler özü için kazanır. Поддержку конкурсу «Тасиль Анахтары» оказали соотечественники, неравнодушные культуре, языку, образованию и будущему своего народа. Спонсорами выступили культурно-этнографический комплекс «Одун Базар Капусы» и благотворительный фонд имени Бекира Чобанзаде. Очень важно поддерживать такие проекты, потому что наш язык находится
в очень опасной зоне, на грани исчезновения. И чтобы этот язык сохранился, нам нужно иметь опору внутри себя и опору для тех, кто этот язык преподает. И нам, чтобы мы на нем разговаривали нашим детям и нашим внукам. Татарларда айталар «тыл адамның байлығы». О байлық ште бүгінге бүгін оны сақлама керек. И вот, наконец, долгожданный и волнительный момент – награждение победителей. 3-е место получила команда «Кезлев», 2-е – команда «Карасу-Базар», а 1-е место одержала команда «Судак». Böyle bir formanda ilk sefer böyle bir yarış geçti. Ben bu yarışını pek beğendim ve galibi kazanganım için pek şenim. Çok teşekkür ederim teşkilatçılarga. Ve böyle konkurslar tek hocalar için değil, studentler, talebeler için de olması isteyim. Bu yarışta iştirak etkenim için pek memnun kaldım çünkü tecrübe, çok hocalarla tanış oldum. Konuşma, master klaslar ve çok bilgi aldık ve en esası ilham. Победители получили призы и денежные премии. Организаторы планируют сделать конкурс Тасил Анахтары традиционным. Elbette bu yarışın neticesini biz çıkaracağız, oturup hocalarla müzakere edeceğiz ve gelecekte bu yarışın devamı olacak. Bu en birinci basamak. Tasil anahtarı degen basamağı, yani bir kevde, bir esas kevdesi. Ondan son kevdeden bir pıtaklar, filizler, yapraklar çıkacaklar.